ri batsela Mafhungo SABC uva fano Auckland Park Johannesburg 3 Mafhungo maurani nga shino chipinga kea. Because of capacity, we need to help them. Bunji hamahoro a Parliamentary otanganedza mugaganyagwama wa Minister bo Godongwana. In the first week of February, knowing that he's going at the end of the month, put him on suspension. Can you explain why? Commission ya Madlanga ibvela phanda na uthetshelesa butanzi. He is in contempt of Parliament, and it does carry a criminal offence which is equivalent to a fine or imprisonment. Lihoro la EFF lo vulela mulandu wa unyadza dzulo la Parliamente musedzulusi wa private bo Paul O'Sullivan. Ndi madekwana ri batsela Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na khali haye kharibe rothe. Bunji hamahoro a politiki Parliamentary kha komiti ya zwa masheleni nga nnḓa ḽihoro ḽithihi o fhululedza Minister wa zwa masheleni bo Godongwana na vhashumisani navho kha muhasho kha mugaganyagwama wa ṋaṅwaha. Bo Godongwana vho ṋetshedza zwipikwa zwa masheleni a muvhuso na nḓila ya u kuvhanganya ayo masheleni kha dzulo ḽa ṋamusi Parliamentary. Miraḓo ya Parliament vha ri mugaganyagwama uyo u sumbedza uri shango ḽo fara nḓila yone hune havha na u femuluwa kha vharengi nga nḓila ya u fungudza muthelo na u tikedza nyaluwo ya ikonomi. Lihoro la MK ndi ḽone ḽilothe ḽe ḽa sa tendelane na izwo. Helari uyo mugaganyagwama a u kuvhatedzi ṱhoḓea dza vhunzhi ha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Nga tshifhinga tsha dzulo iḽo ho vha na mbudziso nnzhi nga tshomedzo dza u tikedza mimasipala zwihulwane iyo ine ya khou fogola kha zwa nyisedzo ya tshumelo. Let me correct one impression which seems to come up, which when we talk about capacity in municipalities, we're saying we're reducing the funds from the municipalities. No. We are saying because of capacity, we need to help them. I made an example that in one municipality, we gave them money for disaster in 2024. In 2025, when we give them money, they have not used the 2024 money. But it's not for us, it's not to take that money back because the service has not been provided. The bridge, if it was washed away, still, we need still to restore the bridge. But we have got to use institutions that have got the capacity to help that municipality. Va komishini ya Madlanga vothethelesa uri vhadorobo ya Ekurhuleni vho ṋetshedza thendara ine ya ṱoḓa vhukoni ha tshenzhemo zwo tiwaho ya milioni 3.5 kha vhotsakani baloyi vhane vha pfi vha shumisana na muraḓo wa tshigwada tsha vhoramabindu vhane vha thusana u wana mishumo kana dzi thendara bo Vosmuzi Cat Matlala. Izwo ralo naho hovha na zwiṅwe zwe zwa topolwa u pfi a zwo ngo tshimbidzwa zwavhuḓi kha thendara iyo. Dzulo la komishini ya Madlanga lo phozwa ri mufuno wa Vosmuzi Cat Matlala wavhelwa thendara ya masheleni R milioni 3.5 masipalani wa Ekurhuleni naho vha huna zwisoliseaho. You see, on the strength of a bid that should have been disqualified on any one of a number of obvious grounds, the city has paid 3.5 million. And it's paid it to a person who just happens to be the partner of Cat Matlala, who is driving around with blue lights that were obtained through the city. Does that not strike you as somewhat worrying on both fronts? Chair, when I was speaking to my legal team yesterday, and we're going through the payments, this is one of the companies. At some point I said, they mustn't be utilized. Dzulo la komishini lo dovha hafhu la pfazwa uri muhulwane wa EMPD vhono thaho vho Rivo Spice vha vho pandelwa vha tshi khou ṱumanya na milandu ya u engedza tshifhinga tsha dzikontraka vho fhedza u wana gundo kha uri vho pandelwa zwi songo fanela. Vho Spice vho ṋea vhuṱanzi ha uri izwo zwo itwa u itela u vha bvisa vhuimoni havho u vulela tshikhala vhathu vha fanaho na vho Julius Mkhwanazi. But you knew he was already leaving the city.
You knew already in January that he was leaving the city. He'd given notice of early retirement in January. And he was going to leave the city with effect from the end of February. So you, in the first week of February, knowing that he's going at the end of the month, put him on suspension. Can you explain why? As I said, Chair, is the suspension is to investigate. The issue that an employee is sitting at home and serving notice at home, it should not have happened. A notice you serve at home. And the issue of suspension, let's say he was at work serving a notice. It was for him to be away from the process, but I was not aware he was already at home from the side of the HR, because I would have stopped that. Dzulo Commission ya Madlanga leka panda. Tsengo ya mrandu wa bulayo une wa khou weswa rabulasi Vho Zakaria Olifir yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa rathi ḽa ṅwedzi wa Fulwana na ṅwaha fhaḽa khothe khulwane ya Polokwane. Khothe a ya thu khunyeledza mutevhe wa ṱhanzi nga murahu ha musi ho vha na tsengo ngomu ha tsengo kha mulandu uyu. Muvhuso na vhoramilayo vha vhahwelelwa vha khou lavhelelwa u bvela phanḓa na u vhudzisesa ṱhanzi malugana na vhuṱanzi he Vho Olifir vha vhu sainela nga murahu musi vha tshi farwa. Vho Olifir na Vho William Sona bako senga nga murahu wanala zwitumbu zwa vhafumakadzi vhavhili tshitumbani tsha nguluvhe bulasini ndanyana ha Polokwane nga ṅwaha wa 2024. Tsengo iyo vha yo takutshedza khothe khulwane ya Polokwane nga ḽavhuraru. Ṱhanzi dza vha dzo vhidziwa nga muvhuso vhoṱhe ndi mapholisa vhe vha ya u fara Vho Zakaria Olifir, Vho Rudolph Tivet na Vho William Musora vha bvaho kha shango ḽa Zimbabwe. Mapholisa vho ṱanziela ngazwo zwa bvelela musi vha tshi yo fara Vho Olifir na vhuṱanzi Vho Olifir vha vhusaina izwi zwo sia hu tshi vha na tsengo ngomu ha tsengo. There was no deal, there was no change, and there was nothing that I offered. The accused person told me that the 204 is a young man and he doesn't know anything. Ṱhanzi ya muvhuso yo ṱanziela uri musi Vho Olifir vha tshi yo farwa vho ṱhukhula tshililo. Ṱhanzi ya muvhuso yo sumbedza uri Vho Olifir vho ḓibulula nga tsho tshifhinga he vha tenda na bulayo ḽa Vho Maria Makgato na Vho Khudzayi Ndlovu. I spoke with Mr. Olifir. He started to cry. I was not taking any statement. Then after he told me things that I will not mention, and I then noticed that those things is admitting. Vhoramilayo vha vhahwelelwa vho fhindula kha vhuṱanzi ha ṋetshedzwa nga ṱhanzi. Now, when a man is crying and he's highly emotional, and he comes to and he starts confessing or speaking to you, surely that cannot be said that such a man was of sound and sober sense. He was calm. He knew what was happening, and he was aware. Hovha na khanedzano nnzhi vhukati ya muvhuso na vhoramilayo vha vhahwelelwa. Anything or utter any word about you bankrupting Mr. Olifir and or promising him that he's not going to be afforded an opportunity for legal representative. Tsengo yo ḓo thetsheleswa maḓuvha mararu kha ṅwedzi wa Fulwana. The case against both of you is postponed to the 6th July 2026. 6th July 2026 to the 9th of July 2026 for further hearing, and you are both still remanded in custody. Polisi wa vhuraru ḓo senga musi mulandu uyu tshi vhuyelela u sengiwa. Matina ha vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha ḽihaye kha ri bvele phanḓa.
lihoro la EFF lovulera mulandu wa unyadza dzulo la Parliamentary musedzulusi wa private Paul O'Sullivan. Izwi ndi nga murahu musi Bo O'Sullivan votutshela ilo dzulo musi vha tshi kha ḓi tea u bvela phanḓa na u ṋetshedza vhuṱanzi phanḓa komiti ya Parliamentary mulovha vha songo tou vhofhololwa nga komiti iyo. Komiti ya Parliamentary ndi ine ya kusedzulusa zwiito zwa u dzhenelela ha polotiki na vhuaḓa kha tshumelo ya vhulamukanyi. Lihoro la EFF liri wa Paul O'Sullivan vonyadza na u dzhiela fhasi maanḓa Parliamentary yelari izwi ndi u pfuka milayo ya Parliamentary. He is in contempt of Parliament, and it does carry a criminal offence which is equivalent to a fine or imprisonment or both. Lihoro la EFF liri wa O'Sullivan vana zwinji zwine vha khou tea u fhindula phanḓa komiti. We don't know how he got his citizenship. And if you go through those documents we received from Home Affairs that none of you have asked for, you will see that this man is a fraudster. He has captured our justices. He was training our police. And we are not outraged that a man that has no qualifications at all in criminal justice law in the Constitution was training our police. Komiti ya tshifhinganyana ya Parliamentary ikulavhelesa uri inga vhuisa hani wa O'Sullivan uri vha fhedzise u ṋea vhuṱanzi. It's also in circumstances where his evidence has still not been concluded. So from the evidence leader's viewpoint, he needs to come back to conclude his evidence and then deal with the issue of his walkout. And the reasonable action we are going to take, honorable members, is the same laborious and tedious action of engaging with the witness, including writing to him to inform him that the committee wants him to appear before it on a particular date. Chipikara cha Parliamentary votokodidiza volindela muvhigo uri ndi chini chachaita uri Bo O'Sullivan vanenge dzuloni la committee. The Speaker has requested an agent report from the chairperson of the committee detailing the events of today's proceedings, including the circumstances surrounding the witness' departure. Upon receipt and consideration of this report, the Speaker will determine what action, if any, may be necessary in terms of the Powers and Privileges Act. Dzulo la komiti ya Parliamentary ḽi ḓo bvela phanḓa nga musumbulowo. Shango la Pakistan lo bvisa mulevho wa nndwa kha shango la vhahura la Afghanistan. Minister wa mmbi ya vhupileli ya shango ḽenelo Vho Khawaja Mohammed Asif vha ri shango la havho ḽi khou fhela nungo dza u konḓelela musi khuḓano dzi tshi khou ṋaṋa vhukati ha mashango aya mavhili. Pakistan lo itela shango la Afghanistan midio madekwe he la ṱhasela vhuponi ha dziḓoroboni musi khuḓano dzi tshi khou ṋaṋa mukanoni wa vhukati ha mashango ya mavhili ho vhigwa mpfu masia oṱhe. Zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 15 rand 96 cents, bondo ndi 21 rand 46 cents, euro ndi 18 rand 85 cents, pula yone ndi 1 rand 14 cents. Niko bephala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $5,224, platinum ndi $2,348, oil songo kunakiswaho ndi $72.70 nga fagi.